Prije nego krenemo u video, ako vam nije problem, a ne vidim zašto bi vam bio problem, ostavite like na ovaj video da me malo podržite. Zašto? Zato što me strašno boli glava, zato što me sinusi dosta zajebavaju, da izvinete na izrazu. I čak i u ovom stanju ja snimam video, tako da ostavite neki like, nek bude nekih 5000 lajkova, malo da me podržite, možda me glava prođe od toga. Sada da pređemo na temu današnjeg videa. Za divno čudo ne radi se ni o PewDiePie ni o T-Seriesu, to će biti tema nekog narednog videa. Danas se bavimo jednim bugom ili glitchom koji se desio na YouTubeu pre nekoliko dana, koji nije bio toliko proširen ili nije bio toliko štetan, kako bi već rekao, ali je bio uočljiv. Verovatno su mnogi od vas zapazili taj bug kod nekih YouTubera. Naime, tu se radi o tome kako je pre par dana brojač subscribera, pregleda i tako toga bio totalno u kvaru, tako da neki YouTuberi su izgubili masovne subscribere dok su neki dobili masovne subscribere. Naravno to nije potrajalo, pošto da je potrajalo sad bi bila totalna neka drama oko YouTubea, svi bi prozivali YouTube i tako to, ali vrijedno je da se spomene. A uostalom ja mogu da dobijem koji pregled na tome, mislim ono što da ne. Primjer broj 1. Imuđa je okačio na story kako je neko vreme na njegovom kanalu pisao da ima 800 subscribera. Znači, izgubio je zbog buga 1.300.000 subscribera. Mislim, to mu je vraćeno, ali svejedno vredno je spomena, zar ne? Čovječe, osjećam se kao da sam postao drugi Balkan Alert. Znači, samo izveštavam. Šta kažete vi, da otvorim ja kanal gdje ću izveštavati, gdje ću kopirati Balkan Alerta, pošto jel te već ne snima dugo vremena. Ako želite da počnem kopirati Balkan Alerta, napišite mi to u komentarima. Drugi primjer. Pre par dana je M-Media mreža pravio live stream za, ja mislim, 3 ili 4 godine svog kanala kao za rođendan kanala, gdje je odlučio da napravi tortu kao za rođendan kanala. Uglavnom, čim je pokrenuo live, imao je preko 5000 gledalaca na live-u. Sad, zašto je to čudno, zašto sam ja ubeđen da je to bio bug, a ne stvarni gledalci? Naime, chat je išao previše sporo. A i sada video nema ni 10.000 pregleda, tako da nisam baš siguran da je moguće da je jedno sat i po ili tako nešto bilo konstantno 5000 ljudi koji su gledali live, a da sada nema ni 10.000 pregleda na videu. Treći primjer, vidio sam kod jedne cure na storiju koja ima oko 200 subscribera na svom kanalu, da joj je pisalo kako ima 27.000 pretplatnika. Kaže, ponadala se da je to stvarno kad ono ispada neki bug. Zašto meni nije pisao, na primjer, da imam 1.000.000 subscribera, da pošaljem zahtjev da dobijem golden play button, da prevarim YouTube, samo na kratko da piše tih 1.000.000 subscribera, da prevarim YouTube, da dobijem taj golden play button zato što ga nikad neću dobiti. Dosta ove patetike, znači to je bio taj neki bug, možda ste ga i vi zapazili, napišite mi u komentarima ako ste vi zapazili taj bug i ako ste zapazili nešto što ja nisam, znači ako znate još neki primjer, pošto ja sam zapazio samo ova 3. Tako da to bi bilo to od ovog videa, manje više sam sve rekao što sam hteo. Ako vam se svideo, ostavite like zbog moje glave koja me rastura. Vidimo se u idućem videu i ko bi rekao je propali kanal.